could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter, brighter than, all you wanted and you know. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter. Me permite revisar qué otras, lo que hacen otras comisiones y evaluarlo con respecto a lo que hacemos nosotros. Y como siempre, la participación de un outsider pues es la parte más interesante, porque es un poco pensar fuera del ámbito en el cual nos movemos en el día al día. He visto mucha calidad en las ponencias, me ha abierto una perspectiva bastante amplia de aspectos que me resultaban en algunos casos desconocidos, en otros casos me ha servido para recordar estrategias que a veces se han puesto encima de la mesa, pero en general la perspectiva que se ha abordado de focalizar en las personas, el planteamiento me ha gustado mucho. Economía del comportamiento, que para mí debe incidir no solo en el comportamiento de los partícipes, sino en el comportamiento de los órganos de gobierno, de los planes de pensiones. Y para ello se necesitan informaciones y formación del estilo que se da en una jornada como esta. You know you could.